Sinoć je predsjednik Republike kasno uveče krenuo da obiđe jedinice Vojske Srbije. Predsjednik Republike je imao otvorenu liniju komunikacije sa najvišim diplomatskim predstavnicima zemlje Kvinte. Ja mogu da vam kažem da je predsjednik Republike vrlo čvrsto i principijelno iznosio argumente Republike Srbije i ako međunarodna zajednica zaista želi da se ovo vrati u format dijaloga i političkog dogovora, mora prestati sa tim čitavim nizom iracionalnih i jednostranih poteza administracije Aljbina Kurtija. Srbija jeste spremna za dogovor, ali ponavljam, taj dogovor mora da pruže sigurnost za Srbe na Kosovu i Metohiji. Vojska Srbije i policija Srbije spremna naravno da štiti državu Srbiju i sve njene građane. Mi imamo sve ono što je potrebno da bi čuvali našu državu. Imamo 2 specijalne brigade, tu su i specijalne jedinice policije, svi oni koji dejstvuju po teritoriji Republike Srbije. Nije ništa sad to spektakularno, a opet je dovoljno da onima koji nisu dobronamerne prema našoj državi bude jasno da se Srbija ne igra i da ne preti praznom puškom. Prvo ne pretimo, a drugo, puška nije prazna.